kushangwa muri Kitagwenda nibo bekoziremo umurimo gwo kombeka emidumu kutunga amizi marungi bwanyuma yo kutura barukozese byagana ababombekere emidumu ebiri kandi bagambira hambera eyibatwire nibarabamu konka tutwire tubonabona n'amizi g'ebidiba turentaha amizi g'ebidiba abana bitu baruko rwari musuiza muno ya typhoid habwa amizi mabi denzura yagwa usanga amizi gari mabi emidumu yombekirwe n'Rweshororo hamwe na Kamwema Stella Kefeza kansara w'ishwekeki nagira ngo buri mutura atireho agegona ukureba ngo bahika habuhanguzi batiremo amani gabo batamwe sente zabo batakabwino busagici kunka batamamani amabare twagosombesa omutwe uresanga nsomba umutwe nsombesa amabare umutwe twasombiba ibumba erene rigenda koraha twine motoka tonka turente tusombesa umutwe kandi izuba bitwarifunire nanimba shaba nkabataka batahibanje mureke izuba tureberera kurungi okushira munonga abazire abina abana umukutongoza mizaga Dorothy Nzibonera umunyishengero kazi wa Kitagwenda kandi umwe hababa ya mbere yasimiho Regi hariyo nabandi itwe kitkozira hana nabandi inabe inobusasi nko bumubire mukozira ki mwine twabakwatiraho nabandi nubaza kutweta ngo tubakwatire Gashakwa Timothy Mushabe.